no ni misaga Tuesdays ona ni pio di misaga Mondays todo athuri acio ni manjikaragira muno nyumaga kiongo gako gikigambaga ting 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 kuhurithanio ting 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 ore ori gazuma ru umuthi yes umuthi ndiragikara uguo njigire maguru iguru rire turiumira ru guku ru nigo freelance yani tomoigere njaga kioguo wega ru Wednesday ni ndwaraga wega no ni mukaigwa mirimu imwe yoka kwanza igirirwo atumio karigwo apana we are not there no nyoka igwa torwarire ajorwa yako thiga uga baby come flow oga ndereri otenjetanaga hai ati suti kurathi ati we mo DCI kiviako we ona kuria kwa miri wa weruri we ndurabatara nginya kiria tu twae maratathi no njorue mwe tu ukuneana mathikiririe sweetie don't worry tamira sweetie hey ya ikariri ate shokera ate gugithia atia ando aya matothikigira ni andoru aca wetuire akwira ati nicio ndingiaria tha jatwire mundu rataithia we mundu takwiraga ati babanyo gigwika atia icio nie ndingiaria twire of course Friday is my best day yes Friday is my day muthenya wa kwirekereria feel good Friday ndeheaga date na nini mucio ni muthenya wakwa yes ti muthenya wakwa njira ati kwina iruga ngana irua na ki ona twiraga andu atiriri Friday is my day yes weka sida chini na ngaria kiria giothe ndira crave yes muthenya ucio ni ndia chips ngaria kuku msunguko anything na tukacokeria ngatho karibu ni chane ta Friday no wareheirwo take karea take how was it ndwatwirire wewe Sesi karibu sana mutu Bishop with the woi ni agatuka then Bishop His Grace His Eminence ni agoka yes theory of letting go